guys, bagong adventure na naman. Tiksay ulit. Matagal tayo hindi nakapag upload ng video dahil may ginawa, may naging busy. Ngayon lang ulit guys, subukan ko ulit next time. Dito pa rin sa mga dati namin pinupuntahan. Sige guys, stay tuned na lang. Update na lang mamaya. Sana samahan nyo pa rin ako hanggang dulo. Sige guys, stay tuned lang. Second cut. Kumatos. Nice second cuts. Good. Kanay dat taon san? Ano daw? Pangaramayan. Dali guys. Tinakbo na. Baliw ka yata eh. Dito. Pang-apat. Dali guys. Ang dagdag. Grabe guys. Yun.
Yan guys, uwian na. Medyo yakpat ngayon. Anim yata na medyo malalaki din. Kaya ayos na rin yan pang ulam. Okay guys, papakita ko na lang doon sa bahay yung huli ko. Lalabas ko sa net mamaya. Okay guys, salamat sa panonood. Seven hours later. Guys, huli ko guys. Pito pala. Okay na yan, pang ulam. See guys.